Trevor Gatefault is Staid Sean and so the Staid Semple and Chéadaoin in the mind. Fe Gulgaboon agus Corcaigh agus Tipperary in Corcaigh and so Staid Semple Árann alling ar fad chun Iomána agus slú das ballisteach hena fin dar no she Tipperary atá mar champion Éile Árann Castle Corcaigh atá fiúg for chun blian va a bheith go siúd an so chomá in blian well deis súlachaf chun caing ar na fórna bheith go dul Park agus tos no le fór in Tipperary an Árann áúil agus an tá cahar ag tosnú Tráchtaire is hosting gwine Cail Cuinnig ag léthe canis na Héireann an ar Bert Mas na Gosantóirí Cathal O'Reilly Six Cúnge agus Lína Lacúil Adam Ryan. How Bert Cummins go Lord Park agus na Tipperary Tiernan Ryan agus Shane Cleary agus an Vertelle a bhí gimmert agus a hosting gwine Cail Cuinnig an ar Lína Lachostig and Captain Sean Onis na Oisin O'Donoghue for she 3 cúlín sa léthe canis in an ar agus taobh le siú David Costigan ag tá Lína Lán tosig bríomhreaigh Tipperary cumá Jamie Armand agus Cormac Fitzpatrick ar an dáhéamh agus Fearna Nally ó Charrig na Siúr mar Lán tosí sin é Stephen Tobin is stig le seintre Tipperary bhí sé raus an down ar hostan sé gona Fort Láirge cúpla seachtain ó hin híos I Borc an Bhreanig. The Corcaigh Cheshire a dul chun Parca is hosig I gona an chlár sa lechanis an ora gur Clisiacart go dain ach well tá taigh go measc na fórna freisin. David O'Leary agus John Murphy, Bert Mas na Gosantóirí hosig an ora, Ben Walsh, Janelle Lord Park agus taobh le siú Tráchtaire beg Jack O'Brien ón Durlas. It's na tosathe trúr a bhí a sideúirt an ora and Captain Barry O'Flynn dar nó bhú sé héin agus bhí sé lornach an buan na Sar Séalach ag léthe canis an cúm dé a Corcaigh an ora. Barry Walsh is sig le seintir Corcaigh dar nó for sé cúl maith gona íhálaí is tí a dés Árann Gata agus an fear eile Finn O'Brien ó Rogha Árann tá Bert Cummins ag eile sigsalín an tosig Zach McGann ó Rát Lurk agus an fear sig sa chúne ó Counter Conor Noonan. Shatá Stúd Astréis bailúisteach an Tráchtaire go dtí Staid Semple tá Tráchtaire áling ar fad I ggur cléthe Iománaíochta agus seo ní chéad deis ag na fórna seo dul Iománaíochta an Tráchtaire go leor cluichí imirthe a tréáil agus cluichí dúlána le seachtaí beag an ús go dain bhí sé ceang díag de cluichí dúlána ag Corcaigh go leor chumach na Tipperary agus well an chéad deis a cá pointí chur ar an mór an Tráchtaire Tugann sé tamlín dul in lech le commórtas nua ach tá farc agus an drumcle ar aus an down an Tráchtaire is Staid Semple hí an farc dúnta ar feadh míos a dúrach oscailte leir na seachtaine sa chaite agus tá dramana treis a bheith stig cearna cúig lá ó chuin lá stig I chéile ach sin ráte tá crut agus deabhar anna bheith ar a barc an Tráchtaire. Bhí cearcamach Ard Caibhland agus an dáhéamh ag gur túsma a chur leis an bheachtas imlína. Tá 3 Craobh na mún agus 5 bút ag Tipperary dar nó Búidir Craobh na blina secate I gcuine an chlár agus de Corcaigh ní bhah taobh hir hasí tá 2 Craobh na mún agus 5 go siúd an Counterna an 2000 agus 53 Caileadar Craobh na blina 5 cahar agus mar bhí mé árá in san cléthe lechanna sin nuair bhuaigh an chlár ar an bhearna is lú idir na fórna. Ó thaobh fórna banistíocht bhfuil tá Brendan Cummins ar náisiú ganas ar Tipperary an 2 bliain ag a siúd a ganas ar na Tipperary agus well de Corcaigh Noel Furlong an tarna bliana ganas ar siúd ach taíúnta go siúd bhí sé le minóirí Corcaigh agus bhuidir son Craobh na Héireann cumá in 2000 agus 5 an slua is seasamh don ára náisiúnta. Tá slú mór ballisteach an dtí Staid Semple Tráchtaire Tipperary sa cearcail don óiar na cúpla focail go siúd le chéile bhúidir caitheamh na pingana Oisin O'Donoghue an Captain agus Rán Hamáise immert ó thaobh an bhaile is seachtaí taobh na túthe in san chéad lehan sa Tráchtaire. An réiteoir sin é fear Fort Láirge Nicky O'Toole
agus lábhar creatalí chéileann son agus ní fad inis nach go gcuirfaí tús nuair tá imreoirí Hebrideoin fad na háte i cearta na thuairtóirí curtha i gcríoch agus i gceart ag an réitóir agus be cearcamach ard caibhland ómáíochta idir an dáhéhann tá tránó na tús chuir le cuasaíle Nicky O'Toole agus na Tipperary tosig den chéad count hís fuing an sás slú mór sa seachtán hawl smachta go deasan son ag David Costigan pass tu leistegan son agus Shane Cleary ggéirige sin na smachtú ag titim nasin son Matthew Barrett Corcaigh ggéirige sin na gáil agus a chlána agus déint go má amach fada le Zach began harnáis ag carú leis na cosantóirí an son began de obair le déanamh an son ag fad na talún trasnan so dí Michael T. Brosnan ó ánithe an chlána Dar nó bhí sé siúd ar an búchach mionóirí Corcaigh an ort tá héin agus trúr eile tosnú an so tránóna an bhirteil a dar híhan agus Dennis Fitzgerald an so dar nó chomá istigh in san panéil im líana agus seans go dúcha siad son isteach ar bail. Puck sleas le teach ag Tipperary. Bula má féin countsa. Obair le déanamh san gard an lína ach ag deire. De chamáin Oisín O'Donoghue agus cílíonn sé sin go méid an puck sleasa ag Corcaigh Cóir leiseach tastáil chumá ag O'Donoghue ach ceann Maratócan son ag Corcaigh seachtí John Murphy harnáis cofadan son le David O'Leary ó bhailíonn cholig ceann spéisiúil choristeach ag siú Corcaigh sa tóir ar a géad scór an so tránó na smachta gáling an son ag Finn O'Brien bhí sé gimmert an or Finn O'Brien fósadal Carrick tastáil Finn O'Brien tá sé plúchta ní léon cailí sé deir an réitóir agus ag deir airíonn leis sé sin a chur siar a cosint anna bhaith go na Tipperary agus deis an count an na glanna déanta go maith go siúd smachta go deasan son agus deis an látasí Stephen Tobin a sigla for an Shynshire Hebrideoin am líana deisir cúlíonn an count an tamáinte Díreach Harran spotted of ag an látasí Stephen Tobin le ard scór an son cúntas Hebrideoin oscailt sa ard obair an son ag an látasí tá sé browsach lús aige agus ní léon ceisnach go me sé lárnach in planan an íomháin an ar an fé ach na planan a Shynshire in fé agus sé fad go leis a buc amach an son ag Oisín Walsh fear na hóchaile rís an tarrant over Hebrideoin David Costigan láh an ard ag an réitóir agus buntáise tu go Murray ag deire agus cílíonn sé sin inis nach bhfuil éon buntáise le teachtas sin agus le bheith gléitarnáis agus builas ar le teacht máise teachtamach tá Paddy McCormack ó bhuina gail agus bhfuil bhí sé mar chúlbáir dus na mionóir an immerthóir sethe agus dar nó leis an éanach scoil am ráthar Christaí Clisise Corcaigh le lechanis na hhéir na gona chláiste Ciarán cúpla seachtain nach chuin go má habalta an ceingse a chur Harran trasnón ar a lína cúivéidir agus seaca féin McCormack ceann son ag taistil ach an mhair ag deir ará bhfuil sé cléite beagán ar clé agus ar fóríl an son inis an puckach le teacht ó Oisín Walsh smachta go deasan son ag Conor Noonan ó Count Turk ó bhfuil le déanamh stig déint go má ag deire ag Barry O'Flynn an captéanach an count son ag casa beagán ar yes agus ar fóríl an obair Kruger fad déanta éis sin ach an bhuiile déanach an son Díreach ar yes agus ar fóríl Casna fór na gona bhicéile nuair hís an Páircí Cuíomh agus an lá ag Tipperary héna fiche le dó héin diaag spéisiúil go má bíon fear chéana bhí bhail na fadóige Nicky O'Toole se chun Corcaigh inis Michael T. Brosnan iirt blocháilte ar achuidse agus Tipperary an ampla sin na smachtú agus a glanán pass ró ada áfach agus deisianis ag Barry Walsh an néascra os na Shynshire Walsh bhí sé tríl cúil an son ach an fód seasta go Tipperary agus deis sin a glanna seans máise imar stré an son seachún Tipperary agus Adam Ryan mar choulútar an son an Corcaigh ag Ben Walsh an fearlár Parca Ryan an son bhfuil Calís Neil hí me go raibh a riile stal harnáis an son agus deis ag Tiernan Ryan Tipperary na teachta ríist ceann son good harnáis ag Corcaigh agus Zach began a ríist harnáis ag Carúló Paiste maith mar an dáhéamh ríist cosint an a bhaith na Tipperary ach smachtar an tarnéirt ag Barry O'Flynn ach ráite gur sciub sin count an talamh agus builis ar eile le teacht ag Paddy McCormack.
Is tá céim na gcósa bhreis buntamach ag McCormack leis gansa an mhuir imethe beáíonn chun tosaigh maith mí dóthe. Is lohan na cuithe bhfuil bhí gcuich réasúnta an bed uair cligo hin ach tá sé mithir fadar fadan is ceann contúirteach ag tarlingta stig prabba an tlitir ag a deire a bhábhar na Corcaigh. Agus sin go siú teachtar is cúlí na mánar clár na scór cúgnóid caite is sin ag Tipperary na teachtó Stephen Tobin. Deisiil an son ag a bharchéin an count son ag casa agus tá sé ag sin gá cúlín an son ag Stephen Tobin. Agus, well, tá deachirtaí a Corcaigh smachú ag an túsan sa. Pacamach a ríiste go sin bháil sin taobh hail tríalta an trosa. Tipperary na ríis láidir go maith an son. Isteach sa cúne. Smacht go deas an son ag Cormac Fitzpatrick. Fiechan sé náda Fitzpatrick. Ach, ag a deire a iirecht ar clé. Tarna ceann ar fóríl máise ag a Tipperary an sa. But agribh sé idir gá chóirle an leanach sé raid cúpla céim eile. Don cúlí na ghlacha. Sin réitóir agus an mhuir Cinú go bhfuil gachtain is a háta go ceirte tá buile séir déanaach máise ag Tipperary agus tá sé sin éasca ag a deire chur thrann tras ná an son ag Ewan Murray os na sair séla an tuhan Durlas ní a bhd a bhí sé siúd a taisteal chun Staid Semple agus well brab na súl trí cúlín ar clár na scóir Tipperary beag Brendan Cummins brásás leis an tús sin puck slasig na Tipperary tócha go mar isteach sa láir. Rís began de Harrington, come on and son, feiceigh an réitóir an ceart aige beag buile séir eile le teachta Tipperary agus deisir an gahra cúlín ach an ceart cintan son ag Míchéal túil bhí Harrington come on agus cílíonn sin go mbeidh deise le teacht Tipperary agus ag Cormac Fitzpatrick ó Drim agus Inse. Díreach ó scór an cúl ar ceart gomeach strainer bit an count son a rórú agus an cearú cúlín a chaimsú de Tipperary an son tá sé sin déanta aige. Fitzpatrick. Máise cearcúlín in imimecht ach nómad Tipperary Corcaigh fós a tóir ar géiceann dar híomhan in isis. Ánithe na Éile. Council bhfuil tá cailís feiceann son ag an réitóir agus an puck séir máise le teachta bhábhar Corcaigh. Tá sé fearr go géir Míchéal túil ar chuirsaí go dtí seo. Leis an chédeis ó bhuiile séir Corcaigh. Cansan le teacht ó Barry Walsh ó Cillia ard amhána i sethe. Deis chuntas Corcaigh well haring sé sin an second gorág sin, come on. Bhí fisaige gur haring sé go Babhta tarna ceann ar fórílann son i Corcaigh. Agus cílíonn sé sin inis go bhfuil gá ceann máise ar stré ag an dóthaibh a chu clár na scóir na Tipperary ag bog a níos fearann sa tránóna. Go dtí seo réon cuma. Brise sican son ag Tipperary. Ach ag a deire im Árann lína agus an puck sleas le teachta Corcaigh. Míchéal son ar Oisin O'Donoghue. Bhí Corcaigh go cuiinmh dar ar neistin cúlbára. Well, sciúrann sé sin thar go haine agus ag a deire chun toscail san tá Ewan Murray. An slitir ar an tarn iirecht again. Pass isteach an son agus deisbeidir an trosa Cormac Fitzpatrick tá gá ceann ó bhuilí séir aimsethe ag deachreatíí an ceann son na fiocha trúr ó Corcaigh éistigh smacht ag Jack O'Brien ón Durlas ag a deire thneis a hen sé siúd agus Corcaigh deachreatíí teachtamach tá cúlbáir inis ag Lord na Líród a thneis a hen sé dí Oisin Walsh agus deis go siúd inis Corcaigh go chur ar an Mumhan pass sin ó bhuiile déanamh cinnte prabba ag a deire bhábhar Finn O'Brien. Thneis an son le Johnny Murphy. Squeal to Shackleton, a shin roada is stoil well dear command Helash Digginson, Aaron Lena, Dint command son, Barry O'Flynn, and pass off of Begani number cook Oberlin of Marshag Jack O'Brien, and the secretary Tipperary, Oblte Shinna Smaktu trade David Ryan, Hernasha Hain Shashud, on a Cossentig Tipperary. Deno Míchéal of a cat, Ganin score force at Corcaigh,
Cerra Coolín Clár na scór ag Tipperary tá gimmert níos fear gotí seo. Harna sé hen Corcaigh agus an cúlbáre. Chana sin a smachtú a ríist an son den ó Madeira Glan Catte. Sin ceantar na mithir stray a ríist Corcaigh. Gútamáil begánín an son agus David Costigan ábalta sin a róú hana sé sin ó iirecht gur chóra bheith glanta in áíire ag Corcaigh agus ag deire Costigan san ád ceart an chéad Coolín ag a siútránón agus cúig Coolín in isis ag an drám áitiúil gan éon scór fós ag Corcaigh. Puck maith a ríist ag ó sin Walsh. Smachta go da, well, ar an tarníir tá sé caiilte, ba bheag na raibh sé Ben Walsh. Clipperton son agus dáhéh ag brethir an slitir, tá sé gin lán tosaí Zach Began ag a deire, fácha fé John Murphy. Dechartí brethir agus ag a deire Tipperary tréad tíreán Ryan, scuilann sé an count son, díra isteach sa láran son agus tá bogama a measna dosa, seachún Tipperary Oisín O'Donoghue, ag fé go deire na rán Oisín O'Donoghue. Tá sé sást an Coolín a ghlacha, ach ar feig second bhí contúirt an son, go méidir go mbeadh cúlaigh Tipperary, tá siad sást an Coolín a hógant, an chéad scór ag an gaptéin ó Chaisialrí Chormac. Scór ag tastal an Corcaigh go hocrú an sá, Dechartí ag Finn O'Brien, is sin a smachtú, beidir go méid an tarna deis an son, ag Bertos na Tipperary, ag iarraigh ag chuir bhuiil an son, ach tá lámh an ordig an réitóir, agus tuigh buile séir máise ag Corcaigh, agus ag Barry Walsh, agus seo iarracht a bhad níos fosan an chéad ceann, mar sé ag súil le cúntas Corcaigh oscailt, sé Coolín ag Tipperary, Corcaigh in isir tí an chéad ceann a ghaimsiú. Leis go gan chéad iarracht Barry Walsh ar stray, par nó dimmer sé go na íomháil ístaí dé sacran don chéad le, has to go Ben O'Connor am harta ag gimmert agus well an count. So Troristeach, Árann spotted over an chéad Coolín máise ag a Corcaigh an Sotranón agus fear chilie Barry Walsh ag aimsiú. Ó sé does é nómad ortha, ach tá gúntas oscailte. Leis an puck amach an son ag Paddy McCormack. Ag a deir smachta deasig Stephen Tobin tá rá Coolín ag fear charrig na siúra go dtí seo brac sheets Coolín iver a trí an son ag Stephen Tobin. Tá sé contúirte go héanúir nóir bhíonn an seilefat a luisteach chuige. Seachtain ag a héin. A ríist an puck amach I bhábhar Hibredar an Babhta bhain eile. Ag bogad go maith ar fud na parcan so Brendan Cummins ag fearrig a géir ar cuasaí. An cúgu blion do siúd a bheith gan star nó bhúidir Craobh na hÉireann an orra gona cail chunig dhéanaidir scrisglan ar na cuit trí an ID le héine sé. Corcaigh an is agus Barry Walsh. An count seolta isteach bhí an America Spórt an son tugad a Barry Walsh agus an tarna Coolín ag a siúd agus an tarna Coolín go dainn ag Corcaigh. Not a seachla, not a dó. Corcaigh diag ar diag. Ag dúiseacht agus a teachtasteach, Noel Furling a fearisteach. Ar nó bhí Niall McCarthy agus Don Lowe Cusack leis le blion go le. Ach tá Berta le chorm lína Taigeog Murphy agus Farella a thona lécha Corcaigh. Sin é Patrick Horgan iirecht an son ag Barry Walsh. Tá fáid aige, níl an crunas aige sin trí ceann iirechtaí ar straine sé Corcaigh. Sin réitóir bogasteach an son. Well, nacha céir a hála an ó bula cúbhéidir a seacas nó bula séir istólam. Se bula séir a bheith ag Corcaigh. Na de ringe dé chúise sinach, beis sé ag a Barry Walsh ag a deire agus bhfuil tá sé bhadón cúil ach nuair bhíonn sé stig leis héin fearrtá go maithabhalt na ceang so a thróú Árann trasnán. Gá Coolín go dtí seo aige. Ceann ó nimmert, ceann ó bhuile séir. Sean ceann is docra. Tanga bháil má déanta leis an sliteach farír ar fóirí agus ceir ceann na seansanna ar stray Corcaigh. Fós seachtain ag dó. Cara uair clic beag na chatte ar nó trucanóman sa taobh. Ní bheith an an bresin nó ní mar sin sa tránóna. Ach é sin ráte tá slua das canúsa isteach in san ardán trasna. Can son ag titim garad agus smachta go háling a ríist an son. Ag Tipperary tá siad ag bogad go man ceann son ag tíreán Ryan. ó bhainisteir na cruise bilach achla. De bhór club na Iomána ag Tipperary na teachtamach an son dara hívan.
Ceannas na Mianóirí, bhú Craobh na Múna Nora. Ceannas na Dullah over Hibbert and Catcha, a der Nicky O'Toole. Agus Tarisian Desh Moshan, Ceannas Corristeach, Stephen Tobin, agus Tasharan son le Cormac Fitzpatrick. Grim agus Incha Shadow Ceannas. New. Leis murder sin ní léon irid agus lochna cuithe ag taobhúla haingan so. Scuilta seach well tá sé sin tairngthe ar dheis. No, tá sé leis an cúla go dain. Tá scór má Helen son ag Tipperary agus an bhearna méid ar ríist an sonnacha. Pacamach a ríist a Goshin Walsh, Ceann Garrett, 8-2. Corcaigh sa tóir cúpla scór eile dír chun iad hocrúin son. Leis beidir go bhfuil an briseiste ag Barry Walsh. Ach tá na cosa buinte go gan éon cheiste turn réitóir. Agus an ceartan son le Nicky O'Toole beag buile sé eile ag an bhar chéna stólam. Sin an fear go bhfuil dechrutí beidir Tipperary é smachú go dtí seo. Contúirt a bant leis go héanúir nuair héin se le bhisteach chuige. Agus deis má se go bhar chéna. Rá chúlín go dtí seo. Deis an isce cinnte ar an tríú ceanna tá éasca mar iireacht. Began ar dheis ach cearcamach sé sin aige gan stró mór an. Mar atá déanta. Bhearn ar neistí 8 in aige 3. Sin pacamach le teachta Paddy McCormack. Round a Ceann Garrett an trosa. One pass sin a her Stragus and Ish, Deshig Barry Walsh, Utamálig Tipperary, and Council Tríd Johnny Murphy, Deshan Sonic Murphy, Fosadal Murphy, Ton Coolig a Corcaigh, oh, Ton Ray Torcan a Glecker Nash Stolum, Sha Welvian Slitter, Sticks a Lean Ton, Peter Gamac Shanice Kielver and Son Liganton Vontosh to Dulla Raig, Murphy Coolig Corcaigh, Agus in Yeegton Slitter Dulla Shach, H.N. Adog, Begonin Dean and Son Beder Corcaigh. Ach, beg Deis Iomána ag Barry Walsh. Craobh Dacrutí galore stickan son. Fui shift the Hibbert ach will cool Gaelta. Ach, Deis Mása haríist. An bhearna a laidú ag Walsh. Cougar Osa Cormac. Bras Austin, Coolín sin a Hogan sin gá ceanna sa chéile. Kerry Kanger fadanish. Ag Barry Walsh. Agus bhearna harnashtí Kerry Coolín an so is Staid Semple. Leis an pacamach sin bocht ag Tipperary beidir go bro sé an tarn éireacht ach tá deacrutí na pacamach féin a bhúcant tá David Reiniger ag bhúcant an son de Tipperary ní féidir leis agus Corcaigh ag teacht éon bhabhta bháin eile trasna héin sin an dí Zach began ó rát lurk fiechan sin orda bhfuil éon taciíocht well Corristeach ar siúta dar an réitóir agus meid buile sé éasca eile an is sé teachtaí Barry Walsh agus Corcaigh chuinnig raibh Tipperary seachtain ag a héin chun tosaigh ach be cearcamach an bhearna harnastí trí cúlín in isis agus iireacht eile le teacht ag Barry Walsh. Is tá Kerry Kanger aimse go dtí seo, gá ceanna sa chéile ag Barry Walsh, an ceann sa ríist éasca go maith, bhí sé cleachta sa cúil céine, rivan cléthe, buan cleachta, turann son a ríist aige, 8-2 Corcaigh díogarníg ag socrúisteach sa cléthe. Leis scóir tastála Hibbert can iad a hocrú ach a ríist Corcaigh an tosaigh. John Murphy Gíorgé smachtú ní airí leis agus seo cúgan isis Oisín O'Donoghue an captain das na Tipperary ar cléan son tá David Costigan ag a deire haring sé ar ach bhí Corristeach ar agus an réitóir can é sin a gléchar nas agus buile sé ar Máise níl an urchin den immert oscailta a dhéiscin is bhí sa chéad den ómad golóir buile sé ar ceanna sa chéile an son agus ceanna inis le teacht ag Tipperary agus iireacht eile an son ag Cormac Fitzpatrick tá trí ceang aimse go dtí seo aige seo an ceann is fusa ar fadnar cearcamach strainer be ceann san na thrórú thar an trasnán. Mar tá déanta. Kerry Kanger inis ag Fitzpatrick. An bhearna harnastí Kerry Coolín a ríist.
Clétá tanmhach ach beidir an dá hé fós a socrú isteach Sean chéad cléad arnó cas siidir fadla ní chéile in san comórta seo agus an son an iarn ar bar díirtín Craobh agus an darann sa tarna agus tríomhád seachtí cléthe lechanis iirtan sonnig Michael T. Brosnan sár cholín agus siúd a Corcaigh a bhad níos fearr an sonnig Corcaigh chanidir go raibh Michael T. Brosnan leis éin agus anna bhuile chun an count sin a chrórú Árann trasnád. Faro an gleanad arnó ceam de bhór club na maníochta a dúscart chahar Corcaigh seachú na rebelúna a ríist. Agus so dín lechúlaí láir na John Murphy na Cosaige Murphy fós a dul deisir scór an countsa leistigh den chúla ag John Murphy gá ceann in imach nómad an son ag Corcaigh agus an bhearna nastí péire ard scórig Murphy. Fad leis bach amach ag Paddy McCormack. Lapan ordas an air agus ag na Tipperary ag deire. Ríis gearr amach ag Corcaigh begáil de útamáil a ríist an son ag a Tipperary round an son an count sa trórtha isteach híos fúnga. Teach amach na sin a bhailú tá Finn O'Brien. An pass isteach sa lár. A bhad níos fearr tá tosa Corcaigh ag immert le cúg nómad an ús agus na scóir ag teach níos fós a dómh. Fearr an son go maith ag Tipperary agus I dábalta sin a chur amach an son Dín Clíháin agus deis é sin a glána ó Sam Rowan. Count spéisiú le Turlington stig smachta an son. Deisna ag Oisín O'Donoghue ag Laura Cool Oisín O'Donoghue ag a deire ar yes agus her fórí well bhí seans maith an son ag O'Donoghue an tríú ceanna tá mithir stréig Tipperary beidir go raibh deis an pass a thar seachtaí Cormac Fitzpatrick ach ag a deire níléon Cool nó níléon scóir Tipperary leis an iiric sin. Sár go bháil an son ag a Corcaigh agus ag Zach Began agus deisir Coolín well sin scór an cléthe in ordas na fracha rab sé an slitter na lábhaige cas sé agus scór an cléthe ag Zach Began. Ard fís imar an son ag Corcaigh. Began an a láidir san air an bhearna is lúidir na fórna agus Corcaigh I bhad níos fearr le cúg nómad an ús. Seach sa láir sciúr an slitter gitarra. Tipperary dul seach fan le Cormac Fitzpatrick a ríist. Cáil an takeíocht. Cá sé dul a héin, well, ní an drum cónt agus a bheocha láir an tairigh ach má sé tá praba éigent. Deis an son a mothir Dave Lína ag Cormac Fitzpatrick. Well, más rudig raibh scór má ar Dave eile exact Began hí obair le déanamh Fitzpatrick. An cúigú Coolín ag an bhar sa cúga ó trim agus ionse. Péire atríist an tá. Léite go bach an son ag Tipperary. Agus deisig David Ryan is sin na glanna. Chun tosagur an taobhí ábharcáil go héasc an son. Bach dín Clíháin, Stephen Tobin. Included na park an son, skillig Stephen Tobin. An lurig on Lochlanta. Nósa sé sin ghuit. Go bhfuil sé sin leistig den cúla. Cúpla cúlín den chéad sco. Fechan so trónóna sin ag cúlín iver a cahar ag Stephen Tobin. Ard fís imrige skildan sco. Trí cúlín a ríist achtere. An cléhan is ag fiawsú. Corcaigh attack a ríist. Stachan so go fan le Conor Noonan. Aga get fiechan an orda ach. Níor an fiechan tú an fearr an golóir an son agus éasca ag Tipperary is sin a glanna an son ó Sam Rowan. Ach dín Clíháin is tá spás ag Tipperary. Tá Berta stig. Praban an count son ag a deire agus ó sin gur gé smachtú. Dechartaí an son agus tá cosantóirí Corcaigh attack a bhad níos fearr seach san imir le cúpla nómad an ús. Dennis Fitzgerald. Count son dultar stréir agus ar náisiach Tipperary roint imóirí gléich an tlitter. Well, bin an iirecht bhuiicte agus éasc an son ag Oisín Walsh sin na smachtú. Sé nómad fácas I chéadla. Cléad tá fiawsa le cúpla nómad an ús agus roint scóirna den scó feice seach chugan is Corcaigh. Johnny Murphy. Fós a dul tá Berta Tipperary teach trasna ach tá na cosa buinte gan cheist an son duine ón dá thaobh agus, well, builas ar má se le teachta Corcaigh. Leis an ceantal le teachta Barry Walsh. Cúig cúlín go dtí seo aige. Corcaigh teacht ó bhuilí Sarah in san chéadla nuair ceirceamach strainer be nach an ceantal na rórú Árann trasnán. An bhearna a leidú go dtí gá cúlín a ríist an sá. Mar tá déint an son aige.
No furlong agus Dónló Cusack a Gírig Minter Corcaigh a Grease a Hísar Davlin a Smachtans on a Giún Murray. Pass sin begáin Umracach agus fan na talún le Cosanson ó Johnny Murphy. Dá heh a Gírig Brethir a Slitter ag Corcaigh Darren pass ó Conor Noonan. Mactín Cleán agus a Chacan Toscanson tá Ben Walsh ach a ríis Calís ní hahanín se sin le Minter Hibbert Árann. Tá cumán ag tastáil chomá stigan son ach an réiteoir Nicky O'Toole for Clárigh ón gahar a rán nach raibh ceistir be nach gur buile séir bheith an son agus tá trasna an son a dhéanamh hena féinnig Barry Walsh. Deis an bhearna sin leid. Ús go leohanna beag gaí his chéad le ag Corcaigh ach ní mór an é in áíire de fantáiste de ein ceannas na fórdan sa Trónóna. Counternach aige ach tír cos cool beachan countá. Mar a glíhán hawl féin seastán an countá ag Barry Walsh ó Chilia. Count an tróra heisteach an seachtú gúlín ag a siú Trónóna. Shake hang a teachtó bhilí séire. Tipperary taobhú trúr hísar Davlin a beidir gúil de cuioine bhar ahrú dhéanamh. An bhearna ar neis go dtíon bhearna is lú be Corcaigh brásás le sin. Son fannacht Lorda san éir agus ag tar cumán chor leis ag a bhábhar Corcaigh a ríist agus Calís feice an son ag an réiteoir an begáin tanasach an son agus bhil ag a deire ceirteag na marthirí siúló Míchéal agus an fear chéan a ríist chun an sliotar chuirsí sin é Barry Walsh. Trí nómad le dul sa chéad Corcaigh a Gírig cuasaí chormúd an géad bheit a cuioinnig trí nómad díag bhí Tipperary seachtain ag a héin chun tosaigh ach feabhsar Corcaigh cinnte le den ómad anús seachún iirecht eile ó Barry Walsh ag glúir cúlín ifar a hochtach é héin tá séige an tuchtú gúlín an san Trónóna ag Barry Walsh agus anna fórna cormt an géad bheta. Ná a héin díag an taobh. Trí changas a chéile go daine Barry Walsh. Tipperary gan bheith co-éifeachtach I measc an dostas a bhí sa chéad ceathrúir cléig. Corcaigh tríis teacht I bhfad níos fearr ó thaobh cosanta de chomach a tú an sin a thurtómh John Murphy inis. Ó, tá sé gorta. Calís an son feiceige tá sé sínt an son. Agus de hitring beidir níos mó na aon rud eile ach tá bula séir le teacht ag Corcaigh agus be correlation son ag tastáil ó John Murphy chomá. Well, bei Corcaigh brásás tá sin ansá is Staid Semple I gcuine champíní Éile Árann agus deisiáis dul chun tosaigh tá cárta buin nocht an son de Stephen Tobin agus ifar dó dhéagus tolam a bhí an David Costigan atá meisteach an leabhar an réiteoir a má se ní mór dó siúd inis a bheith airech an fachlinn na clús again son leis an réiteoir ach deisianis ag Barry Walsh Corcaigh a chur chun tosaigh don géad bhát an Trónóna. Tá 8 gain de cúlíní fight aige. Arú cumán ar íste ag fearthibert Orange na Adam Ryan. Tostan tá iirecht eile an son ag Barry Walsh an count ó tróra agus Corcaigh gafa chun tosaigh don géad uair an Trónóna. Nád a dóigh le nád a héintigh. Anna haspáin is céad le Barry Walsh 9 cúlíní go siúd. 8 teacht ó bhfuilí sé agus inseo sé sin gcuid gúil Tipperary an déanamh a bhfad níos mó calíiseacha in san chéad le seo. Nómad a go raibh fáca. Na pochnamach saigh fannacht an ordas an air Corcaigh a teachtar éis beisiad brásásta leis an taspátas le den ómad anús an cansan na methir stray agus beidir deis ag Tipperary teachtar an scóráil roimh le ham Calís cinnte an son agus obervatin teag tíreán Ryan. An fága sin ceantas an fé Oisín O'Donoghue. Sin in captain dar nó an sa Trónóna stic le Seinsir Hibbert Árann baun Éile Árann búte go dain na míúil na blina se chaite agus idir a dúig ar Corcaigh sa tarna leis sin I páirc an Craobh agus sár huspantas tarna lecha ach seo blion uair nua agus deisianis na fórna chormúd an tarna bhata. Oisín O'Donoghue caiisiil rí chormach tá cúlín ó nimir aige. Count ag Turling agus dint go maith Oisín Walsh. Má se Coolbar déanamh go maithan son glantamach fad a Michael T. Brosnan fuair sin cúlín má níos lúthe ach iirecht siú blochailta na cosa buntacha agus célíonn sé sin inis go mbeidh buile séir le teacht ag Corcaigh
agus iad kind of nómad amháin, nómad atá díreach me an ordan son, má se nómad le cur leis an trucha ag deireann chéad leathan son, agus deisiil an son ag Corcaigh curlan a gcuid sola séad ag Nicky O'Toole an adóg lehaman so Staid Semple. Tá teach begáning níos fuair ach caithfí rá ag Staid seo den bhliain na caníalcha goma a gcuir cleachmaníochta. Leis Barry Walsh a ríist. Naig gúlí na gasta chéad le ag glórig iver a de, beg faidige, Will Crinne stan counts on Caster yes. Agus fóríl cúicen na seantan fóríl má se ag Corcaigh 5 second fácad in an cútah gorta. Well tá songfuit an son ag a fear Árann. Tá buile déanaach agus sé John Murphy a dhéad go bheith driblód an son más ag a bhachan réitóir sin. John Murphy anna se carta darag díreach. Bhí an Carton son gan cheiste go réitóir. Haring sé trasna an son fear Árann sin ta fós. Ní raibh gá bille sin Corcaigh taobh le cahar díag agus cur leish fós cur fear Árann an son. Agus well bhí an tarint fein seo go le iireachtant an sá in san bosca Tráchtaire pe duine town ní féidir le mé eiscin go fólín. Ní léon cheistan son John Murphy díbrethe an farc agus an ceartaigh Nicky O'Toole. Nis tá nómad is stégus an beidir gurbiú an adóg le hama a héad an son a caiise bheith cinnte gohfuil an fear atá sínta go brá agus ábalta teacht ar náis ar na cosan sa. An réitornis ag glórig an tlitir agus cílín se sin go bhfuil an adóg le hama séit an so críochnathe le drama is Staid Semple sa bhéidir go bhfuil Corcaigh tréis cárta darag agus cílín se sin inis go mé siad le cahardíag in san tarnala na fórna le seacatí na siomraí festis agus well an scór le hama sa Corcaigh atá in uachtar a cúlín atra nád a dóigh ag Corcaigh nád a héintíigh ag Tipperary fannig í ling búg faintí an céad lethe teacht agus action ile an tarnala a teach gan bhail. Deisig an látasí Stephen Tobin a sigla for an Sheinshire Árann am lína deisir cúlín an cansa tamánta díreach Árann spotted of ag an látasí Stephen Nomad Catte. Sin ag Tipperary na teachtó Stephen Tobin. Deisiil an son ag a bharchéin an countson ag casa agus tá sé ag sin gácú. Ag a deir smacht ag deasig Stephen Tobin tá gácúlín ag fear charrig na siúr ag a tí seo brac sheets cúlín iver a trí an son ag Stephen Tobin. Sí an ID ag le héine sé Corcaigh inis agus Barry Walsh. An countsa seolta staach bhí an Amricas Spórt an son tugad a Barry Walsh. Son an iarn ar board Iartín Craobh agus an Darren sa tarn agus tríhád. Seachtaí cléthe lechanis Iarton son ag Michael T. Brosnan. Sár cúlín ag a siúd. A Corcaigh a John Murphy. Na cosaige Murphy fós a dul deisir scór an countsa leistig den chúla ag John Murphy. Gá ceann in imach nómad ag a Corcaigh agus ag Zach began agus deisir cúlín well sin scór an cléthe. In ordas na fracha rab sé bhfuil an takeíocht. Tá sé dul le héin, well, níl an drum cónt agus bheocha lá an tarigh ach má sé tá praba éigent. Deis an son a mothir Dave lína ag Corman. Machtín Cleán, Stephen Tobin. Included na park and son skillig Stephen Tobin. An lurig on Lochlanta. No sa sé sin ghuit. Go bhfuil sé sin leistig
An dá Árann Máise fiachfar go gur fiú tús leis an tarn lehan. So Queenie Corta Derek Dírach rih le ham to John Murphy ó Corcaigh don sunk ard son agus cílann sé sin is go mé Corcaigh taobh le cahardíag go dtí me an tránóna istegan so tránóna beag le fesin catain planet ag Noel Furlong de sin Sliver Catisteach an son ag an réitor sin Nicky O'Toole for Larg agus Céad Sullivan son ag Tipperary tá sé gimar seachtaí taobh an bhaile an so tránóna gur sin smachú tá David Ryan Carrick Tastal Calíshanson agus a bhábhar Corcaigh bheith Máise bucha chun tasca go ríist ní maintir Tipperary rótha hosta leis an gine árthasa does éon cúlí na Corcaigh éon countíag ag Tipperary an son agus an bulas é ríist le teacht ag Barry Walsh bhí seansa go dúrach rih le hamachú gur stray be sé gur an countson chur Haran Trasnán agus faras bar Corcaigh a bhéadú tan lohanna cuithe beidir tris a bhéadú le denom den ús agus ag Tipperary na bheith sa tarna le Sean chóirsinnig na Tipperary Máise gunne Barry Walsh tá lohanna cuithe ní chuir sé sin isteach ná machar agus well sin cúlín ihar dehanis ag Farcilia ar raibh an dam go dtí seo Tipperary teachtaíon bhátháin eile Carrick Tastálanson cá siad dul siar leis gan son pass sin Ummercook agus deise Corcaigh go ríiste Tipperary na fud na háta cumán Coristeach an son taring trasna an dorn an ádas an Eric Finn O'Brien ach níos a háchtíí de Corcaigh buile séir le teachtaí Barry Walsh agus Don Lo Cusack hísar Dave Lína ángrísa be sé sásta leis an trid atá le feiscin tó hús an tarna lehan son agus deisir cúlín eile an son Dar nó Corcaigh ag immert a gona champíní ile éiring an so tránóna sin iad na Tipperary thug an suéilo go héasca in áíre a gona cail chunig an ára Walsh a ríist de gúlín go dtí seo ge ihar a héon dígan is aige gan strainer be agus anna chuid a chalíisecha agus builí séir á chéalaigh Tipperary an so Bhearna is ag trí cúlín a bhábhar Corcaigh Calíise an son Tipperary na déanamh sin cuid bha in áíre tránóna tart builí séir uhan nach bhfuil gá agus gona ceartart an réitor tá sé cumá sús leis an immert Nis tá Oisín Walsh an cún bláire ó óchail cléiteach na ceantan a hógant Tránóna tá tris teach de bhad níos fuair an sa is Staid Semple agus slú a deas ballhéisteach an cléthe seo stra na mún céad bhabhta go dain cas si ar fadlinn na chéile san seachtaí beagatá róga amach an ceantan a ríiste fannacht an ádas an éireas de bhábhar Tipperary léite go an sanna agus deis an pass nach bhfuil haar Mullabert a Ross chun se le bheith ag Corcaigh atá an faras bar sin chun tosig ach Haran lína ag deire a bhí Dennis Fitzgerald agus cílíonn sé sin na buile sleas le teacht go dtí Oisín an tonnaú well fágadh sé ag deire leis David Costigan well fágadh sé siút é chomá ar an tríú iirecht sé Stephen Tobin is dul am thógaigh Tobin ag fécintar na rána dúrach á chorlach a ráise well ní ceanúntaach ach tá seileh cumad ha Máise agus Coristeach an son Dennis Fitzgerald ráta a bheith déanamh Calíiseach an son agus cean éasca Máise le teacht ag Tipperary agus Céad Seansa tarna ag Cormac Fitzpatrick fuair sé cúlín in san chéad le Corcaigh cosisiúd ó bhuilí séire se an chéad deis sa tarna le cór na gaotha agus becer go sin ceantan haar an Trasnán mar atá déint an son an séú cúlín ag Fitzpatrick agus cúntas na dibbre de choscailte in san tarna le Péire at ríist Gardan lína ríist agus ráte gur bhábhar Tipperary na bheith an ceansa Éile ar a ggóntan son agus má sé 18 siad Stephen Tobin a ríist Cuinnig go an Corcaigh sin ag Tipperary na ríist taid neartú a fécinn tíos ar a barcan so Tá chun chuid am leis a gan son ach chur isteach an son agus go deire ceanta glanta ó David O'Leary ar neistí Oisín Walsh agus seansa Corcaigh teacht
Dave Howell chun tosgan san amata Barry O'Flynn an captain an tá ciún go má go díos beidir go méid deisinis ag fear na Sarshéalach tar fú na Sarshéala Craobh an na chúnta inis Barry Walsh ón immert well tá Berts na sáil Barry Walsh fósadal stop ag an gúl bara hí seans glórhar an son ag Barry Walsh Paddy McCormick a den of Dóhan an coolla cumada má ach bula séir ag a deire Corcaigh agus seans eile le teach Barry Walsh an chalíise tá feicithe ag Nicky O'Toole ach a rí seans glórhar an son ag Corcaigh ar cool ach Paddy McCormick a den of Dóhan ahrúg an mrisise chumá ifar hochtíag de Árann a tháinig isteach ag an mrisise sinné ón Duhan ó Míchéal agus bhí sé siúd lárnach in feachtas Scolm Rocher Christie ón éanach chumá agus áard amání a se siúd. Má se Barry Walsh a ríist éon chúlín díag go dtí seo. Ifar dóigh an isige Corcaigh trí chúlín chun tosaigh. Ach deis ribh sin ar cúl stopa ag Paddy McCormick. Well, chuinnig go bhfuil Corcaigh le cahardíag ní hógfa é sin féin ara fécintar cuasaí go dtí seo í tosna níos fearann san tarna agus buile séir eile ag Barry Walsh agus well má chaileann Tipperary seo is do bhar an méid deisina ó bhuilí séire tá ag tart an bhar seo. Brendan Cummins a dulíonn buid é liscin son agus blogamiis go tócar bord agus siúd. Sa mbeidh Falkland son ag leisna muireat aige Fintan O'Connor, Thomas Costle agus Paddy Stapleton. Ach na súlar fadan isis. Ar Cilia agus a ríist an count son ag taiste leistigh den chúla trí cheangtíí an isis de chúlíní ag Barry Walsh agus Corcaigh gafa ceithre chúlín chun tosaigh. Gana chúlín amháin ag Tipperary sa tarna le. Trid níos fearr ins na Corcaigh. Bruin son, tá Berta Corcaigh, gur an slitter go ar náis agus sin ó Donahue an sonna gur gé chamánta raig dus na Tipperary ag ag deire ceamsa smacht ar náis dechar an slitter choramach agus ag deire beidir go deisian sonnig David Costigan é chaimsú ní féidir leis áfach Clippert ag ascairt an son beidir go leir go an réiteoir an slitter an son ní dhéananig go dain ag Tipperary agus ag sin ó Donahue ach ag deire Fagan sin slitter ní dhéag agus oberfahan san Harnash ag David O'Leary de Corcaigh. Glanta. Brú a teachú hasúd agus Michael T. Brosnan. Ag gur ag chumach a fada le Barry O'Flynn an captain. Bhí mar agur se ciún go dtí seo gálámh hín mé mór haimpealar an is se dul arúthar Barry O'Flynn. Cabhail an tacaíocht, níl sé ann. Fad na talún. Bhí mór an pella am rín sin na Sarshéalaigh beagán beidir. Ach fada le Jack O'Brien an is Corcaigh. Well tá spás Dave Howell níl hain cumán ag a deire an son agus é sin caite ag Johnny Murphy an réiteoir ag ligean dá Johnny Murphy tá Corcaigh agus tá sé ige sár chúlín an son ige ach bú fécinn turn Corcaigh a ribh sin gan cumán é scúpáilte amach chuige an chéad chúlín an bhar sa lína le thosaigh agus Corcaigh an is ag tamánta raig go deas in san tarna le. Cúig chúlín an is an Forest Bar. Tipperary ar fud na háta stig am asna dosa sa tarna le. Ríist roint út am Holland son an réiteoir agus an muir ag deire rag raibh sé sin gafa Árann lína agus cílíonn sé sin go méid buile sleas le teachta Tipperary agus scóir tastáilú dúr chu ní a hochrún sá. Nu ag Corcaigh ag deire me le scéil se. Leis Ben Walsh. Réiteoir gur mogaigh na himróir ar náis cúpla céim eile. Well, fugad ar beidir lech céim agus an tá siad níos cóncaí ar ríist. Bula má se ag Welsh. Ach smachta go deas híos fún ag Ewan Murray. Ach díon lechúlaí leir sin é Sam Rowan. Nis bhfuil deisiste ag Tipperary. Dachar díon slitter áir sin a bhócan de stig. But go jucha gan is ar náis Zach Began ag Craobh. Ibar chun tosaigh an son agus tá Shane Clear ag Eric Breher.
Mother Dave Lena, Cleary, Ilingana Geriga Shud, ag Nilain well, better go Desha Stigginson, ag Tibberdoran Stefan Tobin, ag Geriga Smaktu, ag Todd Shore, Cahir, o Corcaigh Tráchtaire Nash, ag Adara Macofada Le, Cormac Fitzpatrick, agus Toshig, Cormac Tavadni's Farron, son of Masna Dusig, Tibberdoran, Fitzpatrick, ag Creek Nu, agus an Shaktu Gulina Gashud Gadisha. Hastig Shishino Tibberdoran. Denumud Cata Hannah Fence Tarnala. Caraculin Idrin for the Queen will Corcaigh Tevla Cahirtiag, Carta Darrick, Aaron Third, Picasusig, John Murphy, Derek Rivlahman, so Shakunish, Corcaigh agus Sack began, Loose Fay, Egadera Sauce to Tard Fain, score agus Derek Har unspotted Dovanson, and Tarnaculin ag Farrat Lurkansaw, agus an Coolin of Fitzpatrick, Fragra Lorrick bound at Corcaigh. Corcaigh contosig reached. Obervat entered Sonic Dara Heaven. Michelish na Milori and Ora. Mikalish Togadine. Durn and Ordis and Eriga. Agus. Cancel of a Boga contosig Homa. Again Raytor. Healing Guldesh. Vadnis Fossil attacked at Corcaigh. Agus and Far Kane Arish Barry Walsh at Ulchasna. And counts on a Hogand. Tibberdoran and Sonic. Queen of her couple Ahru Yenov, Brendan Cummins Ifekin, Begonin, Bora, he's there Dave Lena. Gunnin the Queen Sharish, top Barry Walsh. Can Dúlánach. Ach, ní Dúlán the shoe day. Coolin ever a Cahardiag, sore score all her father. Tibberdoran Dulcan Kanginov. Shea Coolin Edrina Fornunsa. Brishik Tibberdoran agus tá Farlashtig. Garish Dawkinson agus Ode me up. Made her make a turn at Tibberdoran agus Togadine. Jamie Ormond ag Creek Nu. Vi Shans Cador ag Cormac Fitzpatrick. Ach an Coola Pooltig a shoot. Hannigan Slitter Mac agus Vi Jamie Ormond. Insanot cart. Ag an out cart. Coolig Tibberdoran, agus well hastig sé sinuha, and Bjorn Harnashti ein Coolawan inish. Cool Mahagna Tibberdig. And Cade Vrat Glass and Tronona. Hain a 3D an ishle, not an idea. And Clay in order of Vasamo, and Love and Ordigan Ray Torgas and Buntoshta, Egg Tibberdoran, Lochlanta, Nahotan, so Brasos, Likin Nicky O'Toole and son. Well and cool sin Trishi the Spragga Kinton so Tronona. Nish thought Paddy Stapleton, no Paddy McCormick Adine, Gleitamach and counts on a Hogand. Anna Cool and Sonic Jamie Ormond, Clishta, Fadna Taloon, Mishefanacht, Inson Odd Cart, Agus a Desh on Sonic Paddy McCormick. Can Contourtuk Éile at Turling to Stig, Oshino Donahue, Le Shelev. And Slitter Hart Uig, agus Slitter Fosa Tibberdoran at Dacherty, Weltish Hernash, ag Dara, agus Irit Blachalt son, agus Oberva Cossenting Michael T. Brosnan, o Anahan Glana, Glanta, ag a Shud, agus ag a Derbeg Puckschlassic Tibberdoran, Corcaigh Favru Hernash and son anish. Well, and Rachel Ronish, Gaga should stop Ahrul of Agenta Tibberdoran, if her Feh Cahir, Shane Patrick Ryan, over Soliach attacked the Stach, agus. If we're hooked the Corcaigh come out, Sinead Column Guard o Le School, the Fog in the Park and Farlar Park at Ben Walsh, near Ruchradi Rovados Céadaoin or Rira, Agus and Tahru at Corcaigh, no Tibberdoran Gadine, if we're Fih Car Patrick Ryan, is Stig in odd Shane Ryan, Agus and Dahave Masha Hiten of Nahra and Sagashing Begnach, Lashley Treat and Tarnilla Hansa. Puckschlasse er Dave Howlick Tibberdoran. Cansonig Tashtaleha. Daffy Dick and Dahave and Slitter Value and Ton. Tarn
Trasnan son ag Matthew Barrett. Corcaigh Favorú. Dacrtí sin na Glana. Cansa Tamánta isteach agus Tamánta Árann Trasnan well piece of skill. Alling ar fad an son ag Tipperary hí brewer Corcaigh sin na Glana agus ag dere. Ashtí na Tipperary agus well is dumgur iver Ewan Murray for in council Kinto me count second. Ach a reached Tipperary ag dúisiú de réir mar an tarna leis seo a dul raig agus an bhearna Ashtí parents á. Ó sin Walsh. Tipperary na nucht ar an couple of nómana nús. Score testáil Corcaigh tá cool agus coolín céilte. Come on, Mahar Bark agus gan duine ná Jory in leis. Seansa Corcaigh an count son ag Johnny Murphy. Tá sé sin ar fóriil an séúir tá ar stréig dain in chéic an sa tarna le Corcaigh. Ón Duhan go dain for an score Dermot má se an tonadí. De Shella ag Tipperary an count son taringha áfach. Trasnan an cool ní leanach an carpa ceann tá ar stréig ó. Cuine gan iscúil fearsam reis an tá tránón ag Tipperary an Corcaigh le cathirtíag. Ach ar chlár na scór sin na cuairtóirí tá rá chulín chun tosaigh. Pac amach a ríiste go sin Walsh. Tipperary an son Patrick Ryan atá dúireach take a seachar bark. Dí Hellevood an scohan son ag Matthew Barrett. Seachtí Zach began. Leis an Farlar Park a Jack O'Brien. Duine agus duine ón dá iarna sig smacht a gáling an son ag Finn O'Brien. Má tá sé taringe chun talún gan cheist. Tá bheis nach gan slitter courage tak agus an ceart an son ag an réitor lig se den nimmer dul raig. Chéad scór ag Finn O'Brien seanóna ach contúirte cinnte nuair bhíonn sellbh sig ag a siúd. Canson ag tastáil ó Corcaigh. Trí chulín atarríiste tá Corcaigh attacked in Babhta Éile. Ní ceapfa ar lí a fécinn an son gohfuil an fear breisig Tipperary. Canson good ar Nashacha. Begáin Omracha beag puck slastal attacked ag dere ag Corcaigh. Agus Ahruil levitinta Corcaigh Craig O'Sullivan os na Piersig attack isteach. Agus eisiau attack seachan an Zach began for Zach gá chulín godí seo sa cléthe má se cosa úra agus stád seo a hastín ó lucht banisteach de Corcaigh. Tachtan se chuún be Corcaigh Somalia i gona liminí agus Tipperary beis de taistil godí Park Yarachar agus casisiil for an fortláriga hís an son ach tá cléthe fós le buchant an son tránón agus tar sé sin misneach de ceachtas na fór na Harrigan Swailóha marachcamín cóscór. Tipperary na teachta ríist. Ach tín clíán howlan cumán chur an ard an son. Taring an níos, beidir go meid an tarna deis an son ag David Costigan. Gardan Lína. Costigan ón Dave Lína an cansa scuilte isteach. Ach ag dere an láh an ard an son gohéasca go sin Walsh agus ábalta ag glanach go fada le Dara Hívan. Och no díag catas tarna le. Trí chulín idir na fórna. Bhí Corcaigh chulín chun caing ag an risise. Farspar sin tamach a ríist. Deis an son ag Tipperary agus ag David Costigan atá taspáint go más tarna le os sin son na húnis. Tipperary díag ar níag attacked. But Fitzpatrick, Cormac Fitzpatrick, tá sé ige. Anna cléthe a siúd an tá tránóna an tuchtú golínaige. Agus, well, an bhearna leid ag dí péir a ríist. Hain cúteag le nád a fethe. Smacht a gáling an son ag Ewan Murray. Taring Trasnan an son feiceag an réitor. Sin fear tá ciontach ná Dara Hívan. Agus ríist ón Duhan. Iste go bhfuin a gáil a spáint go maith an son de Tipperary buile séir le teach dómhan is. Agus sé Cormac Fitzpatrick a hógaigh tá sé tris a bheith anna chraing.
Gotí seo tránóna agus deis an bhearna is lú a chur idir na fórna anseo. Se, tan buile son aige. Gáceanna sa chéile is ag Tipperary den ómad fanta. Cúlín amháin atransa. Smacht go háling a ríist tá na Tipperary ag fiaus. Oh, well, tá buile ard fight an son. Sé colm gard atá ciantach sin cheist dach an cárta, mar beg cárta go cinnte den cansa. Stan gur bé Jamie Armand atá sínt an son an fearr can cúlóh sa chéadla. Tá na ceart harta tá sé teachtar neasar na cosa mar go má. Ach braigh sé sin na mar is tá Míchéal túil takeisteach tí an muir jo sé cárta buí cinnte. Ach, tá sé tógant chuid ama sal an inne sin ceist seo ag an buile séir Cormac Fitzpatrick de Tipperary. Tá na muir fad ag leabhart le Míchéal an son cuinnig bhfuil Corcaigh le cethúr díag. Bhí sé ard go maith in áír an son. Agus, well, tá cíimiid inis. Gad é an turra a bheith ar an bís a caint an son. Le colm gard. Cartar san Míchéal tú leir leis an muir bhí tíir connect leis an immert son agus cárta buí ag deire chun an cartar dair Tipperary bhí sé na cosa mar go má. Ach, buile séir más ag Cormac Fitzpatrick. Idir a héana agus Barry Walsh sin iad na príomh scórála an sa tránóna. Nainómad go náma tá fácathe. Deis na fórn a chorramút an tarna bhabhta tránóna agus déint an son gus nastig Fitzpatrick. Degú lína isige. Tá míid gob ar gob. Trí cúlín tarnach ag Tipperary. Leis an réitorcan seo chafisteach idir bhirt. Tá go leir marthirí Mumhan. Sé gur gur marthirí eile bog a siar agus thnáis. Siar cataisteach ag deire. Tipperary na ríiste teacht. Ag críoch na go láidir an passamachtaí Stephen Tobin. Beidir níos ciúna sa tarna le. Caracúlín insan chéadla agus tá cúgu ceann aimim sin is. Ag an bharós na halaí I garrig na siúrda agus, well, Tipperary gafa chun tosa go ríist ard scóraigh Stephen Tobin. Hina hochtíag le nád a fithe. Tipperary na críoch nó go láidir. Scór ag teacht beidir ag Barry Walsh ar Dave Éile Níl. Ar yes agus ar foríl seacht gang dúirtí cailtean son ag Corcaigh. Leis an Pocamach Garden son ag Paddy McCormack. Seacht nó go náma tá fácan sa going. Cúlín idir na fórna. Ceann son ag taistal. Ag Turlingt agus Tipperary na ggéirigh brethir gan son scóraigh Castáil. Oisín O'Donoghue leis an cumánaistigh. Castigan cumá, Oisín inis a Tráchtaire cumán híl mise. Oisín O'Donoghue rí-stop ag Oisín Walsh. An bhirt Oisín a déanamh go maith an son. A glanta ag Corcaigh. Amachtaín Cleáin agus seans ag Craig O'Sullivan is cuasaí a hocrú pass nach raibh thar mulla Babhta obair le déanamh an son. Thnáis ag Tipperary ceann íseal ibrithe tríd. Ní ráidir omláin réigistigh Jamie Armand for sin cúlsaí chéadla an ceann son éasca ag Oisín Walsh. Agus deis ag glanna, droch íirta sin. Puck slasa ag Tipperary well an dáhéamh. Beáí nervhí se an fách séir beidir ar ag a stad seo. Seach an chéad bhabhta do Craobh Iomána na mún fé fithe. Agus a cléimá feice go dtí seo. Actually, Tipperary atá cúlín chun ceang ag a stad seo. Tá sé go chu ar neasar spotí ceart a ríist. Buile ag Turling to stig. Deis beidir an son an ceann sa piocathe gland an talamh. Sin méid idir Míchéal O'Toole. Agus faois sin de Corcaigh.
Iomána san Goshin Walsh. Fer na Hóchile. We can go to Foul Club. Limoleka Farishtak Deshanson. Ag Johnny Murphy. Ton Tarna Colina Gashud. Tamid Corham. Ton Trio Vouta. Ard scoring son ag Johnny Murphy. Ahrula Vatent and Isha Corcaigh Iver Fihain. Attack the Shack Sinead James O'Brien. Agus Fargand na Parkinson Jack O'Brien. Níl Chwail. Cormac Mohammed and saw Fark Tom Semple. Gach shall have talked to Kegastad Shaw. Tibberdarn and son. They'll open a good dinner. Actually Stephen Tobin. Well, Count Arden son. And Ray Tory Liganton. Von Tosh a Glaka. Ní Gaish and a Glaker Nasha vocal. Sarkulin Alex Stephen Tobin. And Sheo Count Sean Onaga. Agus Mara Dort Messicade that big Tráchtaire shoot him Liana. Ard score. Tibberdarn Contasagarishan Council. Well, Corcaigh Favru Rish Tashi Leshiganson. Agus Dara. Irene Gardish in a Smachtdoer Chum Egg International. So, Di Matthew Barrett. A Corcaigh Favru. In an idea Glenada Fehain. Tibberdarn and Crick Nugalauder. Deshan Sonoma Eg Tiernan Ryan. Magtashin Meha Haran Lina back in Puck Tave Lina Eg Corcaigh. Coolin Idrinaforn on so. Tibberdarn Kintigammer needs Farla Denom the news Corcaigh Tus Malish and Tarnilla. Mardermsha Tashid Le Cahar Diagon Misha. Looks in Carter direction Nick John Murphy. And Fold Shastons on Tibberdarn, Dacherty and Slitter of Cardach. Well, Kalish Gaelton and Timberdigan son. August Tarshishin chance to Barry Walsh. And Tom Gamacht, 3 moment Gale, tough Falcon so. Nish Brewer Walsh, Lash again, so talk Carrickine, Diag the Coolini Kadishaga. Shach on the four Chormur Richton so. Tan Gaichin Trish Nartugas in the Quina Toss the Tarnilla. Order Gamahig Walsh. Taringa Chasnan Coolagadera. Agus Foril Ganger Stray Egg Corcaigh. Onadiela Tevula Taktashak. Shne Cormac Dean Makle Joe O'Hilia. A fog in the Parkinson by give her a Kuiteg Connor Noonan. Reached Vishay. And of Alishna Munoria Corcaigh Liblinta Bioganus. Agus Aru Tibberdarn Coma. Jake Hackett O'Humi Viara. The Takti Shaka Shud. Agus Fog in the Parkinson and Far Lord Parker Godain Shane Cleary. Osha Aradenica Yenivik Daw Haven so. Coolin Fos Irnaforna. Tibberdarn Agus a Gain Keen Contosigan so. Barry O'Flynn. Lavla Chailta. Mocha Caroon so the Tibberdarn to Ewan Murray. And pass the Clishta. And retreat David Wright. Tibberdarn in Chattanish. Deshan son. Eg David Costigan. Tasha Shinofuk. Her Clay. Nilona could Cougar count a great for Éile Tibberdarn. I can Pocamock Mar tokens on a Corcaigh. Favon Gano and Foca. Will Kalishan son, Neil a Dern Raytor. Agus Tibberdarn ag trid can counts on a Galter Nash, Tasha Co. Counts off squeal to Stach ag log ear to Gadara. Agus Foril Shake hanging is your stray Co. No mud Kaleheto Foca. Tibberdarn can Ahruela Yenov, Stolum. Neil and Farreg Fos. Coolin Idrinafornan, so Hin and I take another Fehain. Tibberdarn Contosic, Farsim Reshiko Freshen, Tashishin Katcha, Egg Stephen Tobin, Roger Son again Ray Torfi, Shed Dirk and Akalesh, Dakar Aragon to Yenov and Son Nicky O'Toole, Agus Tugan Shed Deshella de Barry Walsh, Naforn a Horramoon so. Cam Dernicker Strega, more on it a Corr for Il Shanona, Brewery Slashigan, so Tommyson no made turn, Nilain Jorge Imhanar de Foes, Tibberdarn Queen of her Ahru Ella a Yenov. For a Fehain, you can get stacked off, Jack Hayes,
Ruvik Chéad Rochelle in St. Immertach Shochu Inish. The Corcaigh Barry Walsh and Council Reishtig Turling Guard Contort Istigle Costa Gigantic Tibberdoran and Neil Glanarova Barry O'Flynn and Captain Osna Sarjailig the Corcaigh Tashiga and Chéad Coolín Trónóna Bufanachta Tana Forna Corham done Gahrú Vouta in an idea Glenada Fehadogas and Tahrushin Inish Levitain to Egg Tibberdoran Iver Fehain Shin a Jack Hayes Istig in on a David Costigan Tommy Corman saw. Tree Nomad atá Derek Imohan Orden saw. Tree Nomad, Shillifer Nashik Tibberdoran, Almagan Dawhaven saw Trónóna, and pass Courage Dackinson agus Bergul Deshinson and Love and Orden son Bontasha took the Jake Hackett. I guess I get there a ton Pulisir Meowtek na Tibberdig. Desha Lila Chapton son Cormac Fitzpatrick. Tree Nomad atá Fogger I mean Derek Imish Taxi Cade Cown. I guess Chancel Cormac Fitzpatrick. Council Tror had gone strainer bit. Coolín Ivra Hain Diag against Shoot Trónóna. I guess Tibberdoran Goffa Coolín Contusig. Gone over to Nish Tafak at the down coach of Corta. Council Garden Lina Kamad Dear Clashing. Ach Hilme. Gurfik Johnny Murphy Shin and Talav. And Rachel get third chat on card. Well, look at Rachel will pull a sail little of over here with Doran. I guess in Carta get Fiction Councils and Talav. I guess Nivek Dehnus. No, Dower be her Hibberdoran and Council and Hogand. If you're Queen of Paddy Maharmac a Hogan to Mach. Ach Rata Lishan Coolbar if an axe cool. Fitzpatrick and Fargady shot Trónóna. Ein Chiaun Diag de Coolíniga. Agus Nomad Gile has and Tree Nomad in Ishtakatcha. Le Cornaguiha. Teifir Dolina Coogveder Shaska Fain, Bullamahan Sonica, Ake Shine Casa, Yesh and Shachtu Gang and Territorial and Sonica Tibberdoran, Fanan and Farspar and saw. Like Ein Coolín one, but Chance one Éile Corcaigh Bikinta. The Sheen Keshkar Reisha Lesha Buckamach. Counts on Krabba. Rav Sula again wearing son Tashida Raw. Gurv over Corcaigh a veg. No, Gasha Stach. Well, you don't Rav Sula Raw again wear Eric Anor her son. August on Rachel Haynes Sulam Nicky O'Toole can counts on a Lurrig. Tan Cluggerog will La Nomad Falcon saw. Coolín Glan Idern Forna, Shinel and saw. Staid Semple agus Tibberdoran, Ein Coolín one Conamahasan saw. Nicky O'Toole and Rachel Canisha Kavistak and Desh Danik Masha, Egg Corcaigh Kashi Chelev Vokant, Leshigown Orhasa, Ach, Clipperton son, Tashigna Tibberdig, Coramacan son agus Count Kershisek Fitzpatrick, Smachtan son Gadas, get Tibberdoran agus. Shelva Kamachin Ella Hastino Hegastad Orhisha, Macafadilla Patrick Ryan, Conna Clebeder Vokant, well, Bruin Sonner, Ryan Fosa Dolan, Pascal of Untuk Bidder Megan Tarna Deshan son, oh, Love Curla Sherdalov, and Ish, Sean Deshtain, a ton Tree Nomad, a V Foger Hakata, Beg Shanso on Éile Corcaigh, Score a Hastin, Courage Dawkins on Goshin Walsh, Will Far, Obit Dolan Orda, Gazeshin Navalu, Neil Gadine, Harnashik Tibberdoran, Gazeg Ewan Murray, Council Smackta Gallington, Town Gowlavacata, Ton Tree Nomad, a couple of seconds, Corrilash, Egg and Rachel, Shelevanson, Babhta on Éile, Egg Tibberdoran, Egg Oshin O'Donoghue, Agus Shine, Coolín on Orikash, Egg Tibberdoran and so, Captain Tibberdoran, Oshin O'Donoghue, Agus Bagolam Gurbine, Agus Shine Gadine, Tibberdoran in Uachta Rish and so Somalia, Shred Corcaigh Carnashans and Tarnala, Queenie Garouder, Le Cahir Diag Own Risha, Ach Egadara, Dohan Tain to Egg Tibberdoran and so, and Bua Tukaloha, Le Gá Coolín, Haina Feha Hainig Tibberdoran, Nod a Feha Do, and son, Egg Corcaigh, Bua de Gá Coolín, Egg Tibberdoran, Agus and Bua Shin Tile to Egadara, Cogardigas, Le Tibberdoran. Dashing and Lontasi, Stefan Tobin, Shigler in Shynshire, Hibberdoran and Lena, Desher, Coolín and Council, Tamanta, Derek Harron spotted of and Lontasi, Stefan Nomad Kata,
Sin ag Tipperary na teachtó Stephen Tobin. Deisiil an son ag a bharchéin an count son ag casa agus tá sé ag sin gáú. Ag a deir smacht ag deasig Stephen Tobin tá gácólín ag fear charig na siúr ag a dí seo brac sheets. Cólín iver a trí an son ag Stephen Tobin. Trí an ID ag le héine sé. Corcaigh inis agus Barry Walsh. An count seolta staach hí an Amricas Spórt an son tugad a Barry Walsh. Son an Árann ar board, Iartún Craobh agus an Darren sa tarn agus tríhád. Seachtaí cléthe lechanis, Iartún son ag Michael T. Brosnan. Sár Cólín ag a siúd. A Corcaigh ag John Murphy. Na Corcaigh, Murphy fósa dul, Deisir scór an count leistig den chúla ag John Murphy. Gá ceann in imach nóman ag a Corcaigh agus ag Zach Began agus Deisir Cólín well sin scór an cléthe. In ordas na fracha raf sé. Cáil an takeíocht. Tá sé dul a héin, well, níl an drum cónt agus bhíoch Lauren Tarrick ach má sé tá praba éigent. Deisian son a mothir Dave Lína ag Corman. Machtín Cleán, Stephen Tobin. Included na Parkinson, Skillig Stephen Tobin. An lurig on Lochlanta. Nósa sé sin ghuid. Well, chuinnig bhfuil Corcaigh le cahardíag ní hóg fa sin féinara. Fécintar cuasaí go dtí seo, tosna níos. Come on, ag a Darren son agus é sin caite ag Johnny Murphy an réiteoir ag ligan dó Johnny Murphy tá Corcaigh agus tá sé ige. Agus tá fear leistig. Garristeach an son agus ód míob. Méidir go méid an tarna deis ag Tipperary agus Céadaoin. Jamie Ormond ag Creeknú. Barrett. Corcaigh féhrú. Dacratí é sin na glanna. Cansa Tamánta isteach agus Tamánta. Ag Creeknú go láidir an passamachtaí Stephen Tobin. Beidir níos cúna sa tarna le. Cara Cólín insan chéad le agus tá cúgu ceann aim sin is. Harleistí Stephen Tobin. Well, ceann Arden son, an réiteoir ligan an bhantáiste a ghlacha, ní gáis sin ag léic na se bhúcail. Istigh le cos tá sé gant ag Tipperary ach níl an glanna rómha. Barry O'Flynn, an captain, os na sár sélig, do Corcaigh, tá sé ige. An réiteoir, Shelavan son Babhta an eile, ag Tipperary, ag Oisín O'Donoghue, agus sinné ag Cólín an Áiricas, ag Tipperary an so.